Bro News YouTube channel bo na ye tongnai no joto no skang therbo kha phun khak chama ya phayo akhe tini bo ang no joto no phunai bo ke bo pandal bodi ki tang ye nai sawe te o bo pandal ta mo jaga khe khasnam para bro resettlement location se bo ke 10 da RD block kan changpur sub division no Tripura se ke tini wo sing khe khasnam para bro resettlement location wo tongnai joto sa public ro bai thuye bo di ki tini yo pandal ro tang lai ha ke boro wo bangbalu ya bo khai sa tong ye no khasal chisni ma September tal bosi sasini bosi khol February ma singkhe Sri Jual Ramji bungkhe Tribal Welfare Minister Government of India ni akhe bini loge wo phainai Sri Vikas Debormaji bungkhe Tribal Welfare Minister Government of State ungana bungkhe Tripuran jinyo buphono phainai ke borok wo chini khasna para bru resettlement location of phaye visit khe phainai arimba pandawa tiniyo bo YouTube na ye tona rona joto no sir chumo ke bose 1997 jinyo joto phaikre lei paiye tini scam verification ke phaimo phongtho Tripura government Tripura authority ro phaye verification ke phaimo phongtho himba ari pipo tini krungye mathangya khong ye tonei ma settlement ke maya ki nothai rjaba thauya ye tonei ro phongtho tini na ro phono boro phaye malai ru phaye tini na ro ni problem no tini document lo clear pai pitong ye tmani karon wo tini Tripura wo resettlement kheriya ya aboni ko tono pho kam ke saru an mamba pandawo noro pho jai ong ye phe ni man he no pho no sirio ake te bro bai pho te bro ro pho phaye malai ru phaime yu ye noro joto no sirim sai bo noro malai ru ani ma jaga tini bro phaye visit khe ma jaga ke tani sa thang doi custom para bru resettlement location se boro wo se bro phaine are bai noro je bro pho phaye malai ru phaime yu bisi bo ki tini behanang le lor settlement ke pa ha arim phone thai rijaba thauya settlement ke mai ya khokhe ongye tini mungwo mi le ya ke kheti ne ro deu ha ake Tripura government be accept khe ya ke ongye to ne ro deu ha na ro project thing tong pho na ro ni original document no to ye ro wo phaye joto government ni biskang wo original krik document no so ye phung lai ye krik ke body ke document no pitong ye ke chung Tripura government chung accept yam ba ye chule resettlement ke mai ya ye arim bai no sarkar yong ne ro dai thu habala ni ungthong ye charu le ni mamba pandawo na ro joto pho phe mamba pandawo hi no joto no bo siriye no kabo pijam se khachha ha